Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Mga luksami na mga pagariami muna so kialuyat tanurun pagusin tanu sa marayag aging kai apmutuan tanu sa mi'raj o nabi. Aaya ko na pakaantapansan naginan so kya pakapanikian akya pakasungyan si sa langit. Oay, uunutan sa kaniyang kun o Jibril alayhi salam na piya kapag daiyang kun sunabi si saging kutwama sa kuda aya rupaan yan na kuda aya lawasian na pangangayaman sa lagid naging kay kapkilay ni ron saging kaya tuladan na aya ulunian na manusia naging kaya lagi dia tuladan na lumiyang kapaya kumiyang unaw na aparatiya ini panakatapan ko mga walay kabiloy adikurisyon sa ayad na pangimbenaron o kadaklan naginan buntal aging kutwa burakun kiadaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naginan ipmutun sa mi'rajun nabi mana kaya pakasungyan si isa langit. Naginan ipagusayin tano saging kaya video apagarayagan tano aginan na benar ko kilayaman na kanabakagiya kilayaman nagitud ni meluin tano approve sa benar. Kami kada kilayaman aparatia na ilaimbes ko na kamamataan ni ron nagyuto na miya karereyag khurafat maana akabukagan. Oy, gukuni kagiin na ini itong irampanaya sa akida, teology, paratea, audin ka paratea kung naging kaya mi'rajun nabi, kaya pakasongyang kunsi sa langit, na maana ay pagitong ka, aging kanan ang mga tao ang mapaparateon sa padikadin sa kafir. Oy, nagid ni kapag ito kawit tanuron, aging kaya mi'raj at tigiran, nagii na pedaya sa mga khurafat ini pagumang ko Islam. Sa pengaluin tanong sa mga dalilaya aprofyan ko kababaluin yan khurafat. Di benar ka ini pagumang ko Islam o ay pedaya sa paratia ayam yang iminturun na mga tao ang mga anti-Islam sa mararanid si ko mga Yahudi ka imanto na kutukawan niyo sa mga babagar aprof. O ay pagampagan ay aprofaya naging kay mi'rajun nabi nagukuni ka ini itong ginan sa paratia akida na upama na adem bes akida adeden maaloy saging kaya para manuwalla al-Quran banyu dikatawi aging kaya para manuwalla al-Quran naginan ipasudan si ko di tanu di kapagagama kulang wana kau gitu-gitu ko agama na aya pasudanun naging kaya para manuwallahu ta'ala Quran oy na aya katru wallah si sa Quran ma farratna fil kitabi min syai dadin atigu wallah alipasakan asyai akunik tadu ku agama ainunta na inaluyakan ku emanaw to na para manakan na ileni ruman aging gaya mi'raj kaipun si kupaganay apandangan o Quran Fatiha na taman ku suratun nas kadad na matuon nirun abatigu wallah am mi'rajun nabi mana kaya pakasong unabi si isa langit na dinirun na nan matuon oy na upama nang giro ka apad sa paratia ka ipagitong ka sa akida na debu ku Quran naku umaaya ketempuan ka sa marata na suparaman wallahu taala Quran upama ka paratiang kanan kalagi di ka upiteru aso Quran akitabu Allah na dikumplito naginan ipagampaganay approve sa giin na kabukaganay akpet khurafat kadeni makambetang uparaman wallahu taala Quran. Ay, mga luksami na mga pagariami pag sa mga karina proof aging kaya mi'raj na paday sa khurafat naging kuto mi'aloy sa Bukhari mga hadithian dua timan hadith na makakukontradika oy sa kataya apagilay tanong aging kay hadith na si niyo kagedem ustod naging kay hadith dalil proof ko mi'raj na ustod na khurafat inimbalan sa kataya na tikay niyo pipiya. Kataya so duti man hadith daliliran apun sa genga iya Bukhari dalil mga tao mapaparati sa genga mi'raj. Oy kataya so number genga hadith ikatalong gibu agudwa gatos agupito giso pagani haditho. Ikadua hadith ami pantagma mo sa genga iya daliliran nun na hadith aya number yan na ikapitong gibu agulima gatos agusapulo agunam. Oy na ayararan takaging kay hadith nakagikon kumiyuma o Jibril sunabitan wa Muhammad si sa langit. Oy maana miya ko masiran saging kutwa paganay kun alapis ko langit nanto na pimbulolo Jibril fadaraba baban min abwabiha
fanadahu ahlus sama man hadha. Agiyakun kumyuman yan ro su Muhammad sa giyong tapagan niya sa lapis kulangit na miyanunutok kun su Jibril mana tiyutok yan naging utapay ito kung naging kutwa langit na kagiyakun kung makapanunutok oy amiyan nagmabuging utang mga malaikat kulangit na tigilan kun aman hadha anta agiyang kai ayam maanaw to na di imanunutok. O makasi sa English na knock knock who's there. Mga bangsami giyan ka na hadith na kata nakiti kayo niyo kay saksian niyo ay ararantakyan na miyanunutok pan su Jibril sa giyang kutukan na kaya pakumayran si sa giyang utapagan ni lapis ko langit nagitud ni kulawla aw man siran manik sa giyang kutwa langit ikadua lapis ko langit ikapat ko lapis ko langit o ay taman sa giyang kutwa kapo sa naging kutwa langit na di isilang kundi manunutok mana su Jibril na pututok ni naging utang mga paitaw ko langit na aya ko na keswa na penggiraw aging utang mga malaikat aman hadha anta aging kaya di manunutok mana asi sa English na nak ading gulawlaan o Jibril na aya ipasumbag mga malaikat na who's there antay ni nasibu sa aging kai alapiat aging kai hadith na miya karayag mga pagariyami khurafat pimbelan oay na aya pagagedam saya na sutaw adi inggegeda-geda inusarya naging kuto geda-geda yan na inibigayron wallah o pa man na kailangan pan o Jibril, kailangan na panunutokan kung kapag umaniyan si kulangit. Oy, kamampan ka kalkaan. Oy, o pa man ada baro o paitaw git. Makaumon si Jibril na diri chudnap kalkaan ka automatic. Katiad na riya mga automatic ang mga paitaw. Saging kaya dunia kami kamo yan siya saging ka dunia kaya mga automatic ang mga git. Mga paitaw na si sa langit na da abon lagi din ang kakailangan na makapanunutok so perauma. Oy. Ikadua, apang gede-gede niyo siya. Na inupanutok pagagi daw sa mga malaikat na who's there. Anta aging ka iya miya kauma. O pa man na di na masketukawan. Anta aging ka iya miya kauma. O man na si kulagam. Na dairan magdam aging ka iya lagam lagi sulagam o Jibril. Kapangiro sila man anta aging ka iya miya kauma. Ay, sutis wallah miya karereg abimbelan. Oy, o pa man ada baru CCTV. Kailangan na makaumaso penunutok si kugit dap ketukawan kaad na CCTV. Katiad na riya CCTV sa geng kaya dunia. Oy, agibo ka pa kumangka ko paitaw na din kailangan ni baka petero kakile ka sa CCTV na keklaro ka wanta ka. Naroon nada langit manaya. Maunap manaya sa kapi apamigiran sa mga malaikat adi sekretano. Na pa man ada na miya pakamuyan ni na CCTV. Oy, naging kaya mga malaikat na di naman ketendo. So lagam utaw. Lagam ukaad no Allah. Oy, kapangiro sila man na who's there. Anta aging amya kauma. Kati sisaging kaya dunia, nagibo ka panunutok aging kutuato nga naing ka. Kilalang ka. Nadangapan mailay, kagibo kaya nagang ka kulagam yan. Na miyagdam ka nag-iisigiraw. Oy, naging kaya mga malaikat na kukumain itong aging kaya hadith sa mga bulok. Oy, kadiran ketendu antaging lagam miya kauma agip mane su Jibril akilala sa taman akilala kamapur mga malaikat na pangiro sila nung naantaging miya kauma oy nakalaka nila mo su Jibril natignan antaging kaya padaga natikmang kun o Jibril agi isu Muhammad Allahu Akbar miya karereg apimbelan apa man nadira man katawan su Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagitundip kulaw laman sila ngun manik kung mga pangkatan ko langit na ipagisira na antaging kaya padaga paman adakiran mapakalangkap po Jibril aad na nabi wallah sa gingyap kurya masa ay ang aran yan na su Muhammad kapangiro sila man antaging kaya padaga paman nadira man katawan akapako maro Jibril di miya karereyag khurafat pimbelan ayabu peratiyon na tao adinian pagusar naging utageda-geda yan oy naginan mga karina sa giina inumbeelan naya. Oy. Pag sa mga karina sa giina inumbeelan khurafat at tutul na adeng kun amya nga uuma o nabi agusto Jibril si sa langit ang mga nabi wallah. Oy. Sa kataya kilay tanong sa ging kaya kitab. Oy. Aging kaya dua hadith at tudeng kumarayag akapakakukontra di kaiyan. Kasi ko pagani ariwaya naging ko to mga nabi miya nga uma o Rasulullah sa nga na mga pangkatan ko langit ng bida agus mga nabi
Amya nga uman yan, saging kay ikadua riwaya. Sa kataya, akilangan tanong ka para mailenyo, austud na makakukontradi ka, imposible, iba ini katero nabi. Kaso nabi na di ka pa kayo makatero sa makakukontradi ka akatero. Sa kataya ti kayo niyo. Ates kanyan, suduti man ahadith, oay apaled niya pun ku Bukhari. Bukhari aya number hadith na 3207, agu Bukhari aya number hadith na 7,516. Oy, si saging kaya paganay, alapis ko langit, si saging nga Bukhari 7,516 na ayam yaw makun unabi Muhammad, si ko paganay, alapis ko langit na su Adam. Oy, namanaw to amin ni pagayon ni naging kaya ikadua riwaya, ustuwa su Adam. Si ko ikadua lapis ko langit, naroon miad naging kaya kontradik. Rumiyag po naging kaya kontradik. Saging kaya Bukhari 3207, na ayam yaw makon unabi si ko ikadua lapis ko langit na su Isa aguso Yahya mana duha ka tawo mga nabi. Naugid na saging kaya ikadua riwaya na kanaba su Isa aguso Yahya imiyaw man yan ro. Kaayam yaw man yan ro na su Nabiullah Idris. Naman kami akala ka pa kakukontra di ka yan. Oy, nasikon ko ikatalo lapis ko langit na saging riwaya Bukhari 3207 na ayam yung maro o nabi saging ko tuwa ikatalo lapis ko langit na Nabiullah Yusuf na saging ikadua riwaya na nada abon niya aloy kamial pasun maana adas kanyan makaukit saging ko tuwa ikatalo lapis ko langit saging ikadua riwaya 7,516 kaya kamo masa. Oy, siku ikapat lapis ko langit na ayam yaw man yan rookon saging kaya riwaya Bukhari at 3207 na Nabiullah Idris kata ito turutan no. Okay, na saging kaya ikadua riwaya na supa kaayam man kakanaba su Idris kaayam yaw man yan roo na su Harun nag-iiso riwaya 7,516. Oy, siku ikalima lapis ko langit na ayam yaw man yan rookon na su Harun. Ugid na saging kaya ikadua riwaya na di matatendu u anta nabi kadini dan yang milang aguanta aging kutwa ngaran aging kutwa nabi amiyuman yan ro suti su Allah siku ika na malapis ko langit na aya ko na miyuman yan ro na su Musa alaihi salam. Oy na saging kaya ikadua riwaya na kanaba su Musa kaso Ibrahim Allah kukontradi ka. Oy, nasiko ikapito ariwaya na sukon su Nabiullah Ibrahim. Naman kasi imet taguso Ibrahim lagi nga ikapito saging kay ariwaya at 3,207. Ugid na saging kaya ikaduop man ariwaya na suranga iyan kakanaba su Ibrahim kaso Nabi Musa. Na milenyo aging kay kapakakiklida yan. Nagiin na duti man ya hadith asidem pun ku Bukhari agi profiran si ku mi'raj kun urasul. Suti su Allah. Na maileni aging kanan kapakakuhudra diga aging kanan aduti man ahadith langun nirananan proof si ku mi'raj kun urasul. Oy, sibu ko mga darpa aging ko to mga nabi na miya kakukontra diga imposible ibanan kater unabi aging kanan alagidanan adu mga hadith na andan ni kapagumbasay aging ana hadith pasamane na miya gumbasay kami agdamiyo khurafat makakukontra diga na upama na suparatiyang ka na singa pakapesuda sa aging lagi de mga hadith makakukontra di ka ginan ni kaya kinitangga sa iniyan maana aming beluid na kurafat aging kaetigiran ami araj. Nah, pada mga pakaisa adi siya di manggedegda para pagpakaregar kano aging kaya masala oy agi na mata na mataam siya ko kurafat aparatiya. Giyang kutwa mga nabi ami nga umaruo Muhammad. Oy. Na di ba miya matay nuto? Oy, langon nuto miya matay. Na inuto pangawiyag. Oy, disiran makapturi batiran na matayo to. Katikaw to amiyang uman yan ro na mga uyag-uyag na. Oy, nasama na miya kareg man kiya bulangan yan ko Quran. Kasi sa Quran na aya matataguun na dua kauyag-uyag imbagay ko manusia na gudua kapapatay. Siya na sa suratul Baqarah. Tigu Allah, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Oy, anda mana ya tigu Allah. Idi niyo di kakepir, kapagong kiriyo. As kanuna aya pa kasaliyo na iimatayin kanu Allah. Ifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Iimatayin kanu Allah. Mana aya pa kasal tanu na maatay tanu. Giti paganaya kapapatay. Kesa gadan tanu. Orian yan at tigu Allah na inuyag kanu niyan. Mana so kinibayan tanu ko dunya
Oy, nagyuti paganiya kauyag-uyag. Yuti paganiya kauyag-uyag mga pagaryami. Thumma yumitukum na oriyan yan manati wala na pagimatay ganun yan. Mana gitu so kakumar katanu malakul maut. Oy, thumma yuhyikum na oriyan yan manati wala na paguyag ganun yan. Ano to nasa alungan na kiyama. Dua kauyag-uyag na gudua ka papatay. Na upang makaaya para tiyatano, naging kuto mga nabi ang Umar Muhammad na mga uyag-uyag na aya pa kayo si. Eno, petay siran, peruman anta kadi. Oy, natural ayat na isumbagiran na petay siran. Kadi ba mi aloy sa Quran, amay kabangkit na dunia na sulangang taman na palayang gabaan wallah, palaya petay. Sa mano to napakaugit siraman sa kapatay. Oy, na miya talud na kaya patayran. Na amay din nga pungukumus wallah na paguyag niya sulangan ang mga manusia. Na kuyag managing unta mga nabi. Na pirad nuto akawiyag-uyag, mimbaluya talo. Mana talo akapapatay na butulo akawiyag-uyag. Na yan na miya bulang na sa Quran wallah. Miyag na miyo. Akapakasusupak yung Quran na basta so hadith anta katutul history na makasupak ko para man wallah Quran na gitod di mga karina sa ginan na khurafat inimbaalan kabukagan na ba panay di makatiyukop mga luksami na mga pagaryami uy na pag sa mga karina mga proof sa giin na khurafat aging ga iya mi'raj na mi'aloy sa aging ka na hadith kakatay pag-iilay tanong ayakun ini turun wallah ini palyugati yang ku Muhammad nagusi ku mga umat yan na 50 asambayang mana gina ni pakaasal adiyan di ako kuman wallah oy nakataya palakat na no sa ging hadith gisu hadith pigilay tano 7,516 na number yan gisu ikadua hadith kataya mi aloy siya فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة katatan aya ini diyan di wallah ini paliugatian ko pakasal nana 50 kun asambayang si ko mga umat Muhammad upang makabenar mambunan agi nga na hadith tanu dinyo kaginan kukuman wallah na ayap man nakapakasusupakan ng Quran oy kaaya mi aloy sa nga na hadith na miya barubaanan agyang ka na 50, kaming beloy alima. Ya kau kita pun sa kaya pagkulairan Agus Muhammad. Da sa maulog sa 40, na maulog man sa 30, na maulog man sa 20, 10, taman sa mimbeloy alima. Natanudan ka aya ko kuman wallah pakasal, o kapakang babatang yan sa gyang na hadith, na 50 asambayang. Na miya baruba. Oy, nagyang na kaya baruba yan. Na miya kabulang man ko Quran. Kaya matatago sa Quran na sudiyan di wallah ko kuman wallah aip mutadin na da abon plaka baruba antunay katir wallah ma yubaddalul qawlu ladayya sidne sa Quran da atig wallah akap kesambi ko katru akan maana aso ip mutadak na ko kuman na da abon kapakas da na o kitabon ka kesambi oy tunay kadua katir wallah la muaqqiba li hukmi da'at tiguwallah sidne sa Quran abab ka baruba san kukukumana kana tiguwallah na ileni man kami baruba bu di miya karere ga khurafat na aya panaya miya ka barubaon na manusia aso Musa alaihi salam kasaging ko to ko nakiya panog urasul saging ko to apunan yan adarpa o ay namiyaw man yang saging ko to kababaan yan sunabiula Musa oy, natigkun umusa to na ini paliugat ka ukad na naka. Natigkun Muhammad 50 asambayang ini paliugat to Allah. Nasukun sukyan gawon umusa. Hey na puto kaki kutuhan ka. Mata-mataan na tigumusa aso mga umat ka nadira na ng kagaga. Oy, maana aketo kawan o Musa agiyang kutuwa mamabutado mga umat Muhammad ang mga buklo saya na aya question san na di bisa ng katawan wallah oy aging kanan agay katano din yung kagay banan kada tanupan madin oy dapat na aya maka aamad san na su Muhammad ka umatian su umatian na inwaya aya miya ka tukawron amatauron na sumusa aginan na gaybanan na ayami aloy sa Quran na da mata ku gayb ay inuntak wallah oy na ayno aya sumusa na aya mata tagu sa gingge hadith nakatawan ni naging na gayb
Kapitero yang ku Muhammad dapat tu ka kutuhan ka. Kadi nang kagagaw mga umat ka mga buklo, disiran pa kagaga. Oy, namipet to man su Muhammad. Oy, namiyaki pagakulaon si wallah. Allahu Akbar, miya karereg khurafat. Na ini baba man wallah sa 40 asambayang. Miya nugubangon su Muhammad. Oy, natig manumo sa to na, imiyaw-lawla. Natig Muhammad amini baba sa 40. Natig manumo sa peto ka. Oy, na ako lang kaw nababaan niyang kasumang umat ka na dira na nagkagaga. Suti su Allah. Oy, taman sa minibabap man sa 30. Oy, nagitop man amia nug sumusa, nagitop man imiyaw lola, piya kaputop man umusa su Muhammad. Oy, namiya kakulp man su Muhammad na miyulug man sa 20. Oy, natigman mo sa peto kapman kadira na ng kagaga. Oy, namiya kakulp man su Muhammad na mimbeloy a 10. Oy, taman sa mimbeloy a 5 asambayang. So malanta si pamikiran, napakaandaran niyo so pamikiran na inibigay wallah. Miya karereg aginan na khurafat, inimbelan, inimbinto atutul. Kasi busag yung nalapit aging kanan, ano to natutulan. Na miya karereg kabukagan. Oy, ka inisyen niran so wallah, sa lagi dukad na di magipagdila. Inisyen niran so wallah sa diniyang katawan, so future gayb ka ay matauron na sumusa. Kanaman katigo mo sa puto ka ko, kadnan ka. Kaso mga umat ka na mga buklo, dito katawan wallah. Di katawan wallah. Na miya barubabuging kaya kukuman wallah, na miya ka barubon. Na manusia asumusa. Allahu Akbar. Na kukuma aya, pagkalabas nila sa kaya hadith, na sunabitan ng Muhammad na doon na malang yan. Kaaya mala ikenal na sumusa. Beban miya kang buat aginan na imasad ang mga Yahudi. Kaaya questionsan na ino aya pagpaka-advisesan Muhammad na sumusa. Ya ka mamasa, kaso pa sumusa, imiya ka untudro, di ni makapang-advise. Bilo niya si Muhammad, sa lagi do Buddha, kapya ka patu-patu yan, si ikwallah. Pakaisi, ino sumusa? Imatatagusan. Oy, dapat na aya matagusaging kanan, adar pa, di ni makapang-advise ko Muhammad, na sunabiullah Adam. Sunabiullah Adam, na sa kanini pagampaganay, Nabi wallah ama ulangwa ng mga manusia. Oy, kaya pa na makauntod siya na sumusa. Naman agingan ni pangidagidaan tanuro. Udi na aya dapat adyo ni makapang-advise na sunabiullah Ibrahim. Kas kanyan sunabi mialoy ko Quran isusugo ko Nabi Muhammad unot ko kaugit-ugitian. Tigwallah ittabi' millata Ibrahim. Uunot ka ya Muhammad at tigwallah ko kaugit-ugito Ibrahim. Na dapat na ayon ro makapang-advise. Oy, nababad na aya miya kagutok adyo ni mga pang-advise na sumusa. O di na dapat na aya diyon ro ni mga pang-advise na sunabiullah Isa. Kasunabiullah Isa na siran itilunduga sa masa Agus Muhammad. Na inoya subad din sumusa imiya kauntod ro. Naginan ipagama sa masan tanuron at ito marayag agiina pasad ang mga Yahudi. Inuto na naman kaaya tiyaguiran sa kaya hadith na sumusa kay pagkalabas ng mga Yahudi asumusa naginan pinakamakalbi anabi adi sunabi niyo Muhammad kasi sa pangimbenar mga Yahudi na sunabiullah Musa na sa kanyan tindus rabaw ang makalbi kulangwan ang mga nabi naginan inimbalan nila sa hadith kapag agituniran mas makalbi sunabi Musa adi sunabi niyo Muhammad ka naman kadi keekul susambayang sa pembeloy alima udas sunabi Musa alaihi salam. Gina laki ano to nararanta kag nga na hadith amya karereyag pasad mga Yahudi. Miya karereyag aya pa pagabalas niran sa nga na hadith kumimbalon na swalla nada amalangyan. Di niyang katawan sugib ka aya mataw kugib na so Musa. Agupad sa pakalabas niran sa nga na hadith na isi niran swalla sa lagi du manusia. Hoy adi magipagakula. Adi niyang katawan naging uta future. Kaya mataw ko future, naging kaya makhluk asumusa. Suti swalla, miya karereg khurafat mga luksami na mga pagaryami. Aya pa kaisi, kasama niya na miya tanto, miya batal, aging kaya mi'araj. Ka inilay sa mga proof yan na kontradik miya karereg khurafat. Adin ka tarima umapi pamikiran. Aya pa kaisi, para makareg subenar na andebes mini paliugat ku Muhammad jukasyong bayak. Si sa langit, anta kasi sa gingga dunia. Naginan ipakaregan tano, uay, aaya ka mamataan ni ron abnar, nasibu sa gingga dunia na mini pangendaudan.
si kunabitan wa Muhammad so kasimbayang kaayam yang dauron na sudin su Jibril alaihi salam kakataya apakilay tanu su prof. Mialoy saging kaya kitab Musnadul Imami Ahmad saging kaya pandangan ay ka-20 agulima akataya su hadith Oy asimi katitiyang ko Usama bin Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaihi salam amata-mataan na su Jibril alaihi salam atahu fi awwal ma uhiya ilayhi asideng ko pagampaganay akya pakatalinguman yang ku Nabi Muhammad agito so pagampaganay mambu kya kinisampay niya nung kuwahi oy mana sito sa Ghar Hira fa'allamahu al-wudu'a was-sala na inipangandauron din o Jibril so kapagabdas aguso kapamayandig sa sambayang katan mga lusami na mga pagariyami asibu bisaging kaya lupa si kupagampagaday nakapakatuuna o Jibril aguso Muhammad kagito mabuy kinisampay niya nung kuwahi mana sa Quran na inipangandaudang bes o Jibril kunabitan wa Muhammad so kapagabdas na yamala na so kasimbayang mana to asibu bisaging kaya lupa na minipangandauron naging kutwa 5 awakto kenapa si saging kanan alangit kami karyager kano aginan na khurafat kami naging utang mga proof oy aguliro pen naging kaya kasimbayang na kenapa sunabitan wa Muhammad imiya kang bugusan kasiyanan mini panagipuon ko Nabiullah Ibrahim masa maana sipen kumasa o Nabiullah Ibrahim na adin din na kasimbayang na sudi ka pakatitayon to ka umasa nagitop keswa so sambayang anggulalan ko kapkilayaw o mga tao oy sa taman sa minitaling umakumasa o Rasulullah nagitwa inipangandoopan o Jibril ko Rasulullah aging muto kasimbayang sa kataya pakilay tanu su proof asidin sa Quran amaana aso kasimbayang nasibunan ay malag nasipan kumasa o Nabiullah Ibrahim na minipanagipuon naging nakasimbayang sa kataya at ikay niyo Nialoy saging kaya surat Ibrahim si saging paraman wallah aging ayat ika-30 agwalo kataya sukatero Nabiullah Ibrahim inaluy wallah saging kaya surah tigun Nabiullah Ibrahim Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram inauna kadna namiyat tigun Nabiullah Ibrahim mata-mata na piya kabalingakan so mga ambota anakan mga watakan saging kanan ay mana to na balintad mana darpa ada ang mga ngaturun oy pamumulaan inda baitikal muharram asin saging na ubay aging kanan abaitullah awalain kaya Allah Rabbana liyuqimus salata na inauna hay kadda namiyat tigun Nabiullah Ibrahim sa aya antapakansan na aniran dimi pamayandig su kasimbayang katan miya karayag asidin sa Quran ay naluirun wallah asubes Nabiullah Ibrahim naron minipanagipon naging nakasimbayang mana ron miaswa gitu mambisa bapa ini sugu wallah ko Nabi Muhammad ittabi' millata Ibrahim unut ka ko kau gitu o Ibrahim kayron minipanagipon naging kanan ang mga simba lagid o kasimbayang mana si miaswa ko Nabiullah Ibrahim maging nakasimbayang gina din sulima awakto kenapa si miaswa o Muhammad sa langit aron yang kya panigi di sibu saging kaya dunia na inipangandauden o Jibril ko Nabi taman ko kapagabdas nakataya pang sudalin agi nga kasimbayang na andeng din agalabak si saging kaya lupa oy kanaba pan kaya panikan o Muhammad sa langit kailay niyo man agi nga napagampagan ay asura at tigiran aminituron agi ng susuratul alaq kandudun aging kuta ayat ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla mileng ka at tigwallah oy aging kana na ipunaparian kapsyo paranian so tao adi isimbayang mana gitu so Abu Jahl na mileng kas kanina tigwallah ipsyo parian aging kutwa kapagatindig sa sambayang utaw abdan idha salla kasimbayang mana oto asibu sa nga napagampagan ni asura aminitunong ko Muhammad siko tindigo ng mga pada ulama nanduno lagi nga nakasimbayang maano to so kasimbayang na andeng da pakasal kanaba pan kesuman sa padadar pa kasi sa langit di sibu sa kay dunia na mala na mialoy pon sa suratul Baqarah oy aging kana na suratul Baqarah na yatindigon mga pada ulama nagina ni kadua asura aminiturong ko Muhammad sa lagid lagi nga kapakatutundog-tundog mga sura
Ayat tindug mga pada ulama nagiyan kaya kapakatutundud-tundug mga sura naginan ni kapakatutundud-tundugyan akinuturun niyang ku Muhammad. Mana so Fatiha naginan ni pagane miniturun asura na tuyalundugan na suratul Baqarah. Nasisagyan na suratul Baqarah agyang kuta ayat wallah at tigu wallah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Katan at tigu Allah so sa timan a kitab adad na sang kaanon atay ko kabubenarian kabenar sa taman a benar hudan lil muttaqin at turuan at tigu Allah san ko taw ang mga taw aad na kalkian ko Allah na turuan kiran agi nga kitab alladzina yu'minuna bil ghaib asiran at tigu Allah so mga taw ang mapaparatiya sa ghaib wa yuqimuna as-sala nagusiran so mga taw adiiran di pamayandag aging kutwa ka simbayang. Mana suka simbayang na andeng debusan na nagalubak ka. Oy. Mana gyang na di kay pamayandagan ko 5 wakto na andeng na nan agalubak kami adu sa Quran. Kanaba pan ba kaya paniki sa langit? Kakatanam ya karayag kanwa khurafatanan ang bulalan ko mga proof amya makarayag na mga luksami na mga pagaryami iman to na miya karayag subenar. Aging gai akela yaman tano akpit. Oy, mapada na mi'raj kun unabi na miya karereg bisaya kurafat ada ku Islam way na aya marganian na mga pagaritano agiin na dayra man na pagawaan na kesumarya kanu din sa alungan na kiyama na pipikiran niyo na aya bua ipagisir kanu wallah a kitab na sasati man na kitab o inunutan niyo rong kanurun pepasud antunan na kitab naginan sa Quran way na malon man geda-geda pa makamakano sa alungan na kiyama aging kay akidan niyo at tigyo mi'raj nabi na ipagisir kanu nagiro kanwa siya mimialakat sa hadith. Oy, nagapakaya mas ayam isumbagar karon na barkapagisian ni hadith. Kay mo man ay pagisir ka na Quran. Tigu Allah, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Mata-mataan ya Muhammad aging kanala para manakan, namanang kanan. Nagumenang o mga pagtaong ka, maana sa mga umat ka. Wa sawfa tus'alun. Nagumata-mataan na isumaryar kanwaya kay pagisir kan waging kaya kitab sa alungan ng kiyama. Wah, gina mo ipagisi wallah. Nakanabar kasan pagisan ni kitab Makaunggis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Kanabar ka ng pagisan. Nagina ni meluin ka proof ka. Agyan ka na ng mga kitab. Ang mga manusia. Wah, natulungan sa geng kaya Quran na diyon keto naging kaya 3 miraj. Minitamang ka sa alungan ng kiyama. Wah, na benda ini miya katiyo ko asar ka di tanu di mga pamukas sa kataksilan. Wah, di tanu midawa umadaklatao. Nabatanok man di pa mapanagalan so tindegetan no kasar kapkusay tanong adi tanwiran midawa sa alungan na kiyama na bande ni miya katiyok of Cebu taman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.